Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Kumkadak kajingar sya ni kaseng HANM kawadang pelong ni kajingar ki minta hajantar mantar hanongba Delhi ka Khasi Hills Autonomous District Council kelapa arngut ki MDC Benelech Delhi banyodon ringkat ha kajingar ki HANM ki arngut ki MDC belawan hajantar mantar ki kentup yau MDC ka Ramrai uba Bajop Pongro baru MDC ka Soyang uba Sher Borlang Maulong Bangsa actually tingkaparang non political leaders lang social activists lang daharang ko nagtsanga ini ko nang adukong hindi ba ansini Khasi repeng lang ansini Khasi brothers sister lang ansini achagrang na ba ya HANM ni bimango ansini achagrang ba kurang ko lenga ini ko mana HANM ko khusyong be rachaka aro mithel be I would thank the HANM for bringing this issue, bringing this problem to the national capital, especially our president, who is very vocal and very active in raising the issues, burning issues of our Meghalaya. We have three issues, especially what we have mentioned, the border issue, the 8th schedule of the constitution issue, and the ILP. These three issues we have. New Prep Achik National Movement. Ngawan Banmikmat na Kadus Council Kabrana Shillong. Ko Samagari Bae Jungi Dam Sim Jung Pigapang Ngi Gum Nong Mikmat Rumipang Kumta Kamasiam Kamhod Kamasiam Masusongkop Ilawan Kirki mga tak bejap purut nam tak nekam kalbang apet habang apresat kalbang adang-adang apa nawa Shillong ngayi bak seng balang kidan bagi pau teli hendrei basnusi dei tangka HANM kawasim yang gitli ngin yakhi anu dajab ngin nempe ngin smith ya kelati jong sipai kelati jong pulet lawi ba samla jong arif syakam ai baba share syakam nangkong lamanda kebet kebeng jong kelongdin kimandin hangte hari kasibu jongi kumta dalam siam bersiram bandel mentalang jekhi jopi HBD yak ILP HBD yak Tirkasi dan perumno hakret babra ban HBD bat uposam kamtam kasam bat surga mahlaya ngikren langne na Delhi ngimon kemesim ban sukutik tang Shillong hendrei unta yuandung sundan haduanut jong nong ba Delhi ko peda yang skam nam ta ade kam kajing kerku ya gelong den kimandin kande yang api ngai skam ompat judon kanu no sang malang lana nesu ubani ki nong ba Delhi de pangapi kesen HANM ya cabrang naiting na semit nakaleng ba sieru undon kabar pi Asobanai kublai ba Gabriel Solang ibalong chairman jongan ka jingelang ibala aya kani kalat yanga kumuway now member jong ka district council hangtay hapok Khasi Hills nakajela ba jongi Meghalaya Bankran nakabenta kani ka jingeki kani ka demand
jong ke jela ke jongi bat kham tam ngasngau ban ai khublei ya ka seng hnyau trap Aceh National Movement ka bashem ya kane ka mat ka bakongsan bakan wan syadu sene support nongba Delhi ban wan ban pan ya kita ki demand jong ka jaj beriu ke jongi ya kata ka 8 schedule recognition apa ka khrnet ka bapra jong ka constitution ya ka demand jong ka ILP bakum joru ya ka border issue hapdeng ka jala Assam bat Meghalaya. I thank you for coming. Ngadap ka jingkman bakan yo iba ki khon jong ka jaj beriu ke jongi nadu ki nyau trap ki Aceh ki wan hange ban demand ya kane ka jingkwa jongi ban itu ya kata ka ktien ka jongi ka khasi bat ka garo hapo ka khnet babra jong constitution nganong yo pi ka wei balai ka jaj beriu jongi nadu ki basyong sekretariat ki babu ki IS ki daibai nak ki wei ki jaj beriu namar ba ka jaj beriu jongi kenthop ki garo ba ki khasi hado mentah kinha ban lei tho ya ka IS exam da ka ktien pareng ka bamdai ka ktien ki kme ki pa ki jongi Padonget da ka jing yo ya ka jing itu ya ka ktien khasi bat garo hapo ka 8 schedule kin sami bon ki IS na po ka jela jongi bakin pen bet pen biang na ka benta kari ka bet ka jongi balengi duna ki IS ki bon ki kena kon samla jongi ki triem hanrai ka ktien pareng kamdai ka ktien jongi ka dai ka ktien khasi ban ka ktien Aceh ban ka ktien pareng ru empat recognize hapo ka 8 schedule jong constitution hanrai ki parado parasdam jongi kin hapan le tho exam da ka ktien pareng tayong yet ba kanye ka jingyaki jong ka HNM kanumlong lenoi ka jingman jongi nga represent ya ka khasiel sa autonomous district council ka jingman jongi ban ai ka kti ka man kti ka diang ya pi baro ba alam bat ya ka tim jong pi ni don ringkat pat nginget ba menta kenti ka government of India kan singap ya kan ya ka demand jong ka jaj beriu ka jongi ban kenthop ya ka ktien garo bat khasi hapo ka 8 schedule jong ka constitution jongi hado hang ne ha capital jong kari India hang ne apa jantar mentar kene kelong ka kaban pensa kenau le ne kaban pensa watur ya kata ka jing dawa ka jongi kumbangin supun kemau bahaka kat kendai terik Udisamba arajar kat kendai ka Meghalaya Legislative Assembly kal depas ya ke resolution ban petrekam ya ke ILP apa ke state ke jongi ke badangsa menta kalong tang ya ke sarkar India bahkan petrekam ya ke negaan apa ke jela ke jongi ngiwanang ne da ke jing siapia nak menta ke daupa dausan jong ke ribat ke jat bendriu ngiwanang ne ban kursan ya ke resolution ke baka sarkar kalale bagi kuaru ya ke ban pa ke message sa ke Meghalaya government bikin simpia ban pembar ya ke government of India ban burom ya ke resolution ban petrekam ya ke ILP apa Meghalaya ladang ipet khawar jar ke kendai ke sarkar India kala petrekam ya ke ILP apa Manipur Henry ke jingkali kalau menta belai kene ke government of India kam petrekam ya ke ILP apa ke Meghalaya jongi ha kadang ke jingong ba ke Meghalaya kadang ke transaction state na kata kadau ban petrekam ya ke LP Henry nganong ipi hakane ke pesta technology bangila ban apply barakot online kanam dan cinta ya kata ke jinglong bakas state ke jongi kalong national highway ban connect wat ke state namar mila ban le online ya barakot Henry kade ban ke waderkam kalong kata ke political will ngi kum ke jat bendriu ngi dan la ke jong ka history lado ke power ki parang kila burom ya kata ke jinglong kerpang ke jongi ya kata ke history ke jongi Henry ngi siasi bamenta ke jat bendriu ke jongi ke dan apdeng ke jingma ke bakrau bangiteng namar ngi share ya ke border ke jongi omtang bat ke Assam Henry ngi share bat ke ri Bangladesh ngi nak puasa ki paru khar muslim ulanang roy apa keri ke jongi sekumtang dan kami ke ILP kenang bakan yada ya kata ke jinglong prairie ke jongi kenang baka pateng ke bangsawan kanlong ke basngan nimdan kata ke jingwit
Imban kena kejing Persia ya kejing Wanjong kebiri di Panabar State kapal kejela kejongi Henry kejing Dimandong ya KLP kelong tangban Telekom bakan Telekom bagi nyolum ya kata kejing don jing Wanjong kebiri di Panabar kapal ke State kejongi. Ask not what country will do for you. Ask what you will do for your country. Ong ni Ustad, wat keli bagai gari kan le nang ta jong pi. Andre keli kai bingin le nang ta gari ba kijaj bendiu. Andre gane kai gade kita ka mensin. Jong baro ki samla, kinong kit kam. Jong ke SNM ki belawan hang ni nang ta ka dawba, ka dawsan jong gari ba kijaj bendiu. Kamnang kong galong bangin dawa yak ILP. KLP gede ke benta ke bakrau. Ban ya dai geri ke jaj benru. Na gijing wan telep dong ki weipat ke jaj benru. Namar ke jela ke jongi kadon yo pur bejrong ba hapdeng bar ke weipat geri kita geri Bangladesh. Nelorang ta ngidon sudong bar ki weipat ki jela kuntu ke jela Assam. Andre ganehi kelong ke bobo gijing ma ya geri bar ke jaj benru red pat ki dong. Nagda gadau ngidon gohok ke baskam bandawa naga sorkar India bukan penyo ILP halor jong. Ni hato wada pinsim lane im approve ya kini demand ikwa ini kisama bangin sim sakwe kisinda berkata bangin syatian kom ki Manipur hangti India ge lane ato bion ne pikwa ini kum kisama bangin sim dengan pat kalenti kumak sim ki bodoh ki ada koi pat kalenti lepa kekam ra king apiar bat hanta ki sio ya ki jilitu ya ki tin ke jongki ki Manipur Dagi hajar wat kiwan apa India kia berpeluang ya kejungi ki syadran hangta ki syakem gadon katsan arbuzgi syacit dia sasin dia ketien jungki kaurong kunju ro akan ekor lenong ba lana ke government kalong mutrap adu kani kalong mutrap state government kalong mutrap kam snapi ki jundawa jungi krem arbetien dagi pawajar kacinem kani lam ki peta jong kaprin mutrap bahkan lej anti pun dia giat dan penolong yang kecil ya kecil lah kecil syatuan. Nomor ketang dan dukung tim hingga ke central government lemba Prime Minister Badan Buram Amit Shah ji but Prime Minister Narendra Modi Badu Amit Shah bakin snap bakin buram ya ke resolution ke lepas the MD1 government state of Meghalaya. Lalu ikut kisama nidai ya ke bani madan banang pergi ya ke mansem baniki nak mata ke bawah jogi kureu lese hadawai kismi kamarupian bagsal government kanhap ban approve lane kahaban snap ya ke jingdawa ke jongi isamla jong kajat benriu